base Philip 3 verse 8 kuya ku 10 kuze ngimati yena. Ngicela ke loyo ke asifunzele bazalwane. Yebo konke ngikushayalide ngebukhulu bekumati Kristu Jesu inkosi yami lengilahlekelwe ngokonke ngenxa yakhe. Ngikushaya tibi kuze ngizuze Kristu. Ngitholakale kuye ngide ngishona lokuncane kulunga lokukwami lokutholakala ngekwenta lokufunwa ngumthetho, kepha ngifuna ukutholakala nginekulunga lokuya ngekukholwa ngoKristu, ngisho kulunga lokutholakala kuNkulunkulu ngekukholwa. Lengikufunako ukuthi ngimati yena nemandla ekuvuka kwakhe nekuhlanganyela etinhluphekweni takhe ngimfute ngekufa kwakhe. Amen. Ngicela sibonge livi Babelo Ngcwele, live lakho leli liyaphila. Nanamhla uNkulunkulu wethu sicele lente lokuphila kwetimpilweni tethu kuze kuthi nangabe kukhona lobe sekufile kuvuswe, nangabe kukhona bese kuphelelwe ngemandla qiniswe. Siyalethemba live lakho litawusendela lokho litsinze impilo tethu ngamunye nangamunye egameni lika Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Lana lelivesi likhuluma ngekuthi kude ngimati yena. Lokuthi kude ngimati yena kunetinvo lengitatishiya ngitikhohlwe. Kunetinvo lengeke ngisabuyela kuto. Uthi letinye tinvo ngatibala tabalite. Emahumusho ke esingisi afaka kahle nabala lokho abala ngekuthi letinvo ngatitsatsa njengetibi lesetilahliwe lesethambeta ufakwa emgcomeni. Nawuphila kahle ingqondo yakho isakubambisa kahle ungede waya kuyakufuna lokudliwako lapho kulahlwe khona. Ungede waqabanga ukuthi kulokulahliwe kukhona lokungaphila, kodwa uye bese uya lapho wathi khona ukuthi kukhona lokutakusida. Kodwa nangabe senilahlekelene na Kristu uyawuqabange ukuthi netibi tingavuka tikwendele lutho. Lokho ke ngiletinvo letisenta sitikhanze bazalwane sengibuyele emuva etinweni bengitenda itolo ngititshele ukuthi tsengavuka tiphindze tingiside. Kodwa Paul uthi nganela kumati yena ngase lento lebengathi ngingiyo sengishaya lite angisayiboni inzuzo, ngoba tikhona bazalwane tinvo letinzuzo ekuphileni kwethu siyaphila ngato, kodwa ngenxa ebukhulu bekumati Kristu kubide utishiye, kubide utiyekele. Tikhona letinye tinvo longathola ukuthi noma ngabe asikho sono kuto, kodwa wena tikulungela uqhubeke nato, kumele bese uyatiyekela. Kumbula lomunye umngani umngani wami nakabo abedlala ibhola, ayidlala kahle la eveni, adlala aka Premier League. Wathi nakamukela livangeli wayiyekela yena lebhola, wahamba wawulahla konke kokudlala ibhola. Wathi mina ibhola ingibambelele, but labanye bayemukela baqhubeka, abalimukela livangeli baqhubeka bayidlala. Kwakungamlungeli yena, kwambita ukuthi sala ayenta lite ngenxa ebukhulu bekumati Kristu. Kunetinto abazalwane akusithi sonke lekumele sihambe ngetinto besihamba ngato itolo. Wena kuya ngekuthi kuwe kulungani, wena ulungelwa yini, nakumele wena ukuyekele masubuyela kuko leni kuzumati ngcono. Ngani nangabuta uqhubeka nako kutakuvimbela ekutheni umati ngcono lo Kristu, ngesinye isikhathi kugcine kukuphazamisile ekutheni umati lo Kristu. Ngaleso sizathu kubita ukuthi sale ukwenta kubalite lite mhlambe bophila ngakho ngenxa ebukhulu bekumati Kristu. Kunalaba kwentile lokho batiyekela tinto hayi ngoba tinesono, kodwa le abephokophele kuko kwekuthi ngimane ngimati Kristu, mane empilweni yami ngifinyelele kuye. Ngakho ke abengavumi ngishona lokuncane lokungayiphazamisa impilo yakhe kuze ngimati Kristu. Ngicela ke simane sibuke nakulokuthathu kwekuthi yini lengikubalile nje mina lokungasita
simane simathi Kristu kangcono. Ngibukeke naba bazalwane labathathu lesibathola la eBhayibhelini. Ngase ngakhakela amaphuzu lamathathu ngabo. Weqala lesitambuka ngoMoses encwadini yaExodus sahluko 3 verse 1 kuya ku6. Kwathi ngalenye ilanga Mose eluse umhlambi wetimvu netimbudi eyisetala Jethro labe ngumpristi wakaMidiyani asachuba lo mhlambi weyisetala ayawulusela ngesheya kwelihlane wadzimade wefika eHorebe indzaba yaNkulunkulu. Ingilozi yasimakadze yabonakala kuye iselangabini lemlilo ekhathi nekhathi esihlahleni. Wathi uyabuka wabona lesihlahla sivutha kodwa singashi. Mose wakhuluma wathi asengiphambuke ngite ubona lesihlahla kuthi njengoba naku siyavutha asishingani. Simakadze wathi kube abone ukuthi Mose uyaphambukela kute ubona wamemeta wathi Mosi ye Mosi. Mose wasabela wathi ngilapha. uNkulunkulu wathi ungasasonzeli khumula tingcabule takho ngobe lendzawo lemekuye ingumhlabathi longcwele ngiNkulunkulu wabokhokho bakho uNkulunkulu waAbrahama naNkulunkulu waIsaka naNkulunkulu waJakobe. Mose wambonya buso bakhe ngobe esaba kubukana naNkulunkulu. Liphuzu lengicela kucala ngalo kuze simati yena kwekuthi kufanele sisonzele edudane naye. Singeke simati Kristu sikhashane naye. Kunetinto lekumele kuze siticonze kahle sibe dudane sisonzele. Lana sitekelwa indzaba ya Moses. Moses kute ati kuthi uNkulunkulu ukhona ulapha dudane nalomlilo kwambita yena sonzele dudane nalomlilo. Lomlilo nakawubuka Moses bekungumlilo lowetayelekile. Kwangesi umlilo lo ngakavami kodwa yinye lento ile imhlupha yayingaketayeleki ngokuthi lo mlilo wasuvutha esikhathi lesitha mangala ukuthi akupheli ngani lo lokushako. Kwase kumbita ke kuthi ke asonzele dudane asasonzela ngulapho ke athi khona waqonza ukuthi lapha emlilweni akusiyo nje umlilo loshako nje kodwa kunebukhona baNkulunkulu. Bazalwane singeke simati ngcono Jesu singasonzeli lapho kunebukhona bakhe khona. Kumele tintweni la kunebukhona baJesu sibe imvama lokusonzela. Nangabe kuthiwa lapha kwenziwa into yaNkulunkulu sonzela noma ingabonakala yetayeleke kangakanani kuwe na ukhashana udathi yetayelekile wefika dudane utawubona ukhona uNkulunkulu kulento. Ngiko lokutayisita impilo yethu simati kangcono kwamenta Moses atane naNkulunkulu kangcono. Ngiko lokwaniketa Moses neligunya lekuhamba ayokhipha abantwana baka-Israel eGibhithe lena besamahati loNkulunkulu. Before eGibhithe wesuka abalekile kodwa wanela kwatana naNkulunkulu waba nesibinzi sekubuyela kuFaro ayobhekana naye. Leni soyamati loNkulunkulu umbonephi wasonzela dude kulomlilo wawuvutha. Kunetinto abazalwane letiba khona tentiwe dingaba sebandleni sonzela nawusonzela kukhona lotakuthola kukwende watane naloNkulunkulu. Noma ngabe ngumthandazo sonzela emthandazweni noma bona bafikela abanye bathandaze 20 minutes wena uthandaze 2 minutes kulungile kodwa lokusonzela kwakho kutakwento watane naye. Nangabe kuthiwa kunetinkonzo sithe sonzela noma ngabe uqala ungeva lutho utawuqina uva ngoba kunebukhona baNkulunkulu. Kwamsita wasonzela dudane lokusonzela dudane wamati kuthi ngibani loNkulunkulu wangagcini ngekumati aNkulunkulu wemlilo kodwa wamati aNkulunkulu loguqula tinto.
ekugcineni wafika lathi khona ake ubeke phasi le nduku loyiphethe loyitayele lena lo elusa ngayo. From that day wathi kuthi lo uNkulunkulu lo guqula into loyitayele ibe ngilenye. Ngakho ke nawusonzela utamati lo uNkulunkulu kwekuthi angasebenta nangawe. Na utawuthatha ukuthi ngelinye ilanga noma mina ngitibukela phasi kodwa uNkulunkulu angasebenta ngami. Lenu sonzele kodwa abakhashana datkhanza tonke letinto otikhweshile utambona uNkulunkulu ngathi uNkulunkulu lokhethako wentiwa yini kusebenta abana usebenzisa sibani nasibani uNkulunkulu usebenta nganangi losonzele wedatutane naye. Bonke labasibuka lesihlahla sivutha ngithina ngiyicabanga lenzaba kusuyedwa Moses abelusile banenge labasibona sivutha kodwa abasonzelanga, but Moses wasibona sivutha wasonzela ngekusonzela wamati uNkulunkulu. Ngenxa yekumati uNkulunkulu wakhona ukuthola emandla ekuyowenda imisebenzi leminengi yaNkulunkulu. Bazalwane, wangena ku responsibility ungadani naNkulunkulu taba nayo inkinga. Mele ungene ku responsibility yekusebentela uNkulunkulu wadana nalo uNkulunkulu. Ngobe na wadana naye kuko konke lokutawuvela endleleni utawumathi ukuthi unalo likhambi. Ngikwendleleni yonke Moses noma bebatatatela bonke abemathi ukuthi khona into la ngayenta. Bonke labanye bebakhumbula emuva kodwa yena bengalikhumbuli emuva abebuka lo uNkulunkulu lamatiko. Kunjalo bazalwane, noma ungaba kuphi entweni nangabe ungakafiki la umathi khona uyawuvama ukuthi ukhalela kubuyele emuva. Uzukhalela into lengasiwe ekukhalelwa abake bakhalela ngisho emathuna ukuthi asibuyele siyongqwatshwe emuva. Sibuyele siyongqwatshwe emuva. Uyawukhalela into lengakhalelwa lo ngeke ubone nesibathi akufaka yini ngona lathuneni nasufile kodwa uyawikhalela ngalelo langa. Yini awatana naye kuze ngimati ufune ngisonzele edutane naye. Wesibili lengicela ukuthi simbuke incwadzini yaJohane 4 lapho sithola make watiwa ngekuthi ngumake wase Samaria. Cela siye kuye ke sifunze verse 9, chapter 4 verse 9, incwadi yaJohane 4 verse 9. Lo mfati weSamaria waphendula wathi, kodwa njengoba wena ungumJuda mina ngingumSamaria, ungicelelani ukuthi ngikunathise? Ngoba phela amaJuda akadlelani namaSamaria. Jesu waphendula wathi, kube mane bewusati isipho saNkulunkulu nekuthi ngubani lona lothi nginathise, ngabe ucele kuye yena ate kunika imandi laphilako. Ake sesime lapho. Liphuzu lami lelandzelako udzinga kuba nebudlelwane na Jesu. By having a relationship with him udzinga kuba nebudlelwane na Jesu. Nakafika la Jesu akhulumisana nalomake lo make uphumele baleni tsine nana sidlelana kafishane asivani kude lokutasihlanganyisa. Jesu akumhluphanga lokho kodwa waqhubeka nalomake wakha lobudlelwane naye kwekuthi usabuka ukuthi limuva lethu lisibekephi uthi kodwa Jesu uyaqhubeka ngoba uyabona ukuthi usengakangadi ukuthi ngingibani. Ngoba sengakangadi ukuthi ngikumbani usanaka temilandvo kuthi itolo lethi nebekuhamba kanjani. Ngakho ke singeke kuze kuhlangane endzawo futhi nalesifuna kukwenda nyalo ngeke kuze kwenteke. Kodwa Jesu uthi kube mane bowati lokuthi lo lokhuluma naye ngubani ngabe awukhulumi kanje. Umqala phi ke Jesu? Umqala le endweni le muva ekutheni bona babobani kule mvelaphi yabo. Nake suka ke Jesu so ungena ke sigabeni sekuthi yini lebeke lo make la. So ukuthi ubekwe yini lo make la? Lo make utelana kutokhemandi. So yesuka ke Jesu asesiyekela imvelaphi ngoba ngiyakubona nasicaza imilando vele asidalwa ndzawonye. Kusho ukuthi awungadi ngobe bantu nanamhla bahle badideka nje bathi lo Jesu ngubani. Abanye ndawo udlalwa ngilo Jesu badlale ngani bantu bathi bakhulume ngaJesu, Jesu ngumlungu bambuka ekutheni kumele Jesu abe liswati. Asidinga ukuthi azabe liswati kodwa sidinga kumati.
samati lobunguye noma ngaba liswati noma abalingisi noma ngaba ngumjuda sathi ukuthi ungubani sitawusitakala kodwa sangamati ukuthi ungubani sabuka umlando singeke sisitakala uthi uyambona ke uthi asesingene kulamanti sebakhuluma ngalamanti ke ukuthi ke ake somane ke unginathisi sebakhuluma enzabene ngunathisana uthi ke Jesu kube bowati mina bengidangunike emanti langqono uthi utawukhona ngani kukhala ngoba kwayiphatha indwe kukhala kulamanti uthi ke Jesu ke mina nginemandi lengithi nginganika umuntu anathe ngeke aphindze ome wamangala ke lo make akukhona emanti lanjalo la ngento akunathe ngaphindze ngome wabona isolution lo make ubona likhambi liqhamu kwathi hey ngalithola likhambi namhlanje sengifile kudokhe emanti ngesikhathi lesingasiso kodwa nyalo ngoba lelikhambi selitholakele kusho silonto anginika ngidathi nganatha ngoma ngiyophindze ngibuyela wathi asonginike solo uyabakha lobudlelwane so yasuka uyayishintsha itopic uthi ke asengilandzela indvodza yakho sitokhona ke qhube ukutholela manje so wathola nendvodza yakho so uthi lo hayi anginayo mina anginayo indvodza so ke nasafika lapho ke buyaqala lobudlelwane buyaqhubeka sekukhona into ke letembuleka kokuloma kubathi uyambuka lo muntu ekuqaleni umbona liJuda uyendlula uyaguquka Jesu ekubeni abeliJuda so uteka tindzaba tekuthathana so uyambukisisa uyapi nami uyendlula uteka tindzaba temanti uyendlula uqela uthi akalandza indvodza nasashito njalo awunayo ukhomba kumati uthi hayi ngilomunye lo muntu lengikhuluma naye lo kube bongathi akabhale abengabhala ukuthi uyangiguqukela lo muntu solo ngibathe ngifuna kumfuna ukuthi ungibani nasuya ke verse 25 na 26 nakula la kubona konke nyalo ngaJesu Umfati wathi kuye ngiyati ukuthi Mesiya lokuthiwa ngikristu utawufika nesifikile yena utasitshela konke Jesu wathi nginguye mina lengikhuluma nawe Amen Lapha verse 19 uqale wathi umfati wathi Nkosi sengiyabona ukuthi ungumprofeti wabona Jesu ukuthi soloku sengakangadi lo kuthi ngingibani waseke uyaqhubeka nale nkulumo wefika la lo make asathi ukuthi Jesu ngibani wathi ke ngivile kwekuthi vele kutawufika Mesaya waphendvula Jesu wathi nginguye wase uyamati Jesu njengemsindisi Amen Bazalwane nasisamati Jesu angilota silethela tintfo siyawugcina simati angiloletha tintfo kodwa impilo yethu ingasitakali tintfo titawendeka kulamalanga singene kuleto ntfo leto labantu batithola khona tintfo batizuze kodwa bangamati yena Jesu akafunanga kumiyekela lo make angakafiki lapho amati ukuthi ungubani hayi amati ngekuthi angatholani kuye wanela kubona ukuthi so yangathi ukuthi ngingibani nginguJesu umsindisi wamiyekela wabuqedzile Jesu ngobe asamati so uyathi kwekuthi nyalo sevele inguquko itawendeke empilweni yakhe bazalwane into letawuletha inguquko umati Jesu wamati Jesu uletha inguquko ngekhathi kuwe wamati Jesu kuletha kushintsha kwekufuna kwenta tintfo leni sengiyamati yena kodwa nangisamati angilongiphatintfo ngiyawuma lapho but lingekhathi lami lingaguquki Jesu wafuna kumshiya anendvo lengana uguqulwa ngumuntu wanela ke kuva ukuthi Jesu ungubani nase siya ke ku verse 28 to 30 ngicela ungifundzele khona Lo mfati washiya imbita yakhe eMandi wabuyela edolobheni wefika wathi kubantu wotani ubonisa umuntu longitshele konke lengake ngakwenda ungete kwaba nguye yini Kristu bantu baphuma edolobheni beta kuJesu Amen washiya phasi konke akazange asiJesu akashiya
wathi shiyela yena yini sowuyamati. Amen. Bazalwane, lokutha ukwenta ushiye phasi konke kumati. Ungakafiki la umati khona konke kuyesinza. Ungakafiki la umati khona utawufika ubalise ngilijuda mina ngingumSamaria loya, kodwa ungafika la umati khona awudzingi kwekuthi bathi hamba uyotshela abantu kuphuma wena uyobatshela. Buyani into ongivisa lo ngitshele konke. Yini ngiyamati futhi noma balanza lalela ndzaba yakhe uthi kodani into ubona ukuthi ngabe akusuye yini Messiah lo, ngabe akusuye yini umsindisi lo guqula impilo lo. Kumati bazalwane kumele kusibeke lapho ngoba sathi lokho letinye tindvo titawulandzela. Live lenkosi ke lizivetela lokuthi wabalanza beta nasebefikile bathi asisakholwa nje ngoba sesive ngawe, kodwa nathi sesitibonele ngumsindisi lo ngoba aguqula dabo timpilo. Bazalwane, umati Jesu ngiloko akusifikise simati njengemsindisi. Umsindisi uguqula impilo. Lokuguquka kwempilo ingaguquka dinento into letisolvekako kuyakho impilo nasemsebentini wenkosi. Ngicela ke ukugcina nga Paul siye emsebentini yabapostoli sahluko 22 verse 3 kuya ku5. Imsebenzi yabapostoli sahluko 22 verse 3 kuya ku5. Mina ngilijuda lekutalwa, ngatalelwa eThasusi laseSilisiya, kodwa ngifunze la eJerusalema, ngifundziswa nguMaGaliyeli. Ngatfola kuceceshwa lokushubile ngemthetho wabokhokho bethu, futhi ngangitinikele ngentshisekelo lenkulu kuNkulunkulu njengani nonke lelilapha embi kwami namuhla. Ngangibahlupha kakhulu kuze kube sekufeni bonke labe balandzela lendlela, ngibabophe ngibafake nasemajele bonke labathuna nalabasikati. Ngiko umpriest lomkhulu neligcoco lonkhana lengangifakazelana ukuthi lokhu lengikushoko kuliciniso. Nganikwa ngabo tincwadzi leteteyimvume ticondziswe kubazalwane labangemajuda eDamaseko. Ngako ke ngangiconze khona kuyawubopha labo bantfu ngibalethe la eJerusalema baboshwe ngetinketane bate kujeziswa. Liphuzu lami lesithathu lithi being zealous for the right thing, kuba neshisekelo ngento lekahle. Paul lasifunza khona abe neshisekelo lekabi phambilini, kodwa leshisekelo abenayo abethi inshisekelo yaNkulunkulu. Khona umuntu abe neshisekelo yekwenta into, kodwa lento la yentako ayisiyo leletha lidumo kuNkulunkulu. Uthi ke naye abefundzile athi konke ngemthetho wekukholwa, ayathi inqubo yekukholwa mane kunenkinga yinye abenayo ngokuthi abengadani naJesu. But lokufundza abefundzile, lokwati ngenqubo abeyati noma bongambuta ngayo bengakutshela mane lokwamenda waba neshisekelo lekabi inkinga yekwekuthi abengadani naJesu. Kuyinkinga kungadani naJesu, inshisekelo yakho itaba wrong. Utaba nayo ube active ufune kutenda tindvo, kodwa inkinga letindvo lotendako tiphambane nako lokukholwa. Leni anadani naJesu. Kuzeke ngidoba neshisekelo lekahle kufuneka Satane naye. Muveka safakaza ke Jesu lo Paul kubase Galatia 1 verse 14 kuya 16 kuthi wayilalelwa yini ke yena kusuka kule nshisekelo lekabi. Galatians base Galatia 1 verse 14 kuya 16. Ngachubeka ngekwenkholo yebujuda ngabendlula labanyenti labebontsanga yethu esiveni sakithi, ngishisekela kakhulu kugcina tifundziso tabokhokho. Kodwa uNkulunkulu wavele wangehlukanisa ngingakatalwa, wangibita ngemusa wakhe. Kwathi
umfati nakakhetha kungembulela indvodzana yakhe ukuthi ngishumayele kube TV angibutanga muntu angizange ngenyukele ngisho naseJerusalema kulabo bebapostoli kuqala kunami kodwa ngesuka ngekusheshsha ngaye eGarabia ngase ngiyancanzeka ngiya eDamaseko. Amen. Uthi ke ngathi kube ngembulelwe ngendvodzana daguquka tindlu. Lenshisekelo lekabi yema ngalelo langa. Uthi ngaphambilini ngangihambe ngifuna timvume tekuyowenda ngineshisekelo lekabi ngifuna kuyawenda lemsebenzi kodwa ngasi nangifika la ngase sengithola ukuthi tikhona tindvo letidutane nami letingentiwa ngimi lengadzinga ngemvume ngato lengingakhona kutenda liqhubeke livangeli. Awudzingi ukuthi akumfundisi ukuthi uqela imvume ukuthi nangihleti iceleni kwemuntu ebhasini ngamshumayela yini. Awudzingi leyo mvume leyo. Kodwa nawuhleti la eceleni kwemuntu unalenshisekelo wena lekahle utamshumayela lo muntu azadzimata kubute ukuthi likuphi lelisondvo lakho. Ngoba uyamati yena. Ukhona lo ngifisa ebhlungu isihlobo sami eminyakeni lophelile uthi kuyahamba yokhuluma nalomnye lodumile laveni bayakhuluma ke bayacoca ke uthi ke sowuyeva lena uthi yathi mina sengiyakufuna lokukholwa uthi manje ke sengifuna kuya lesontweni lakho ngoba lo lokukhulunywa nguwe kusho ukuthola lesontweni uthi ke senginenkinga manje umix esontweni lami ngithi mina awusamikisile uthi kuthi into etholwako le hawu manje lo muntu sota uthi angathi uthi ngamixaphi ngoba lo muntu uyafuna nyalo uthi usoyangishayela ucingo ngifuna kuyayithola lento lena lonayo ngoba yehlukile ngifuna kuthini ke bazalwane na unalenshisekelo lekahle uconnected nasebandleni lakho utawuphumbuye nebantu labanjalo aqhamuke lo muntu asathi ngifuna kuyithola lento wena loyitholako. Lenshisekelo ayidzingi ukuthi sengicela imvume yekwe ukuthi makhelwane ngambingelela yini. Na usengakatani naye utawuhamba ufuna imvume longayidzingi. Uthi Paul nganela kuba nalenshisekelo akungibitanga ngicela imvume yekubuyela emuva eArabia ngiyangiye eArabia ngiyawuqhubeka netintfo letitsite letitawusita mina empilweni yami iqhube nelivangeli. Kodwa nawusete lenshisekelo nawusete lokwatana naye kubade lenshisekelo lela ngekhathi kuko konke uyawufuna kufuqwa kuko konke la ubekwe khona uyawuma khona kodwa lo sanenshisekelo la ubekwe khona uyawuqhamuka so suggesta ukuthi uyathi singakwenda lokhu kangcono kanje. Amen. Ngikwathi angizange ngicikana nangu wathi nasa kumele entimisebenzi lemkhulu wasuyabathinza lapha seJerusalem kuthi lento le ngifakeke yona seyiqhubekele emsebenzini lomkhulu seyiyaconnectana seyiyawanzisa lo msebenzi. Inshisekelo lenhle bazalwane ifakwa kwatana naye. That I may know him. Ifakwa kwatana na Jesu. Na ungatani na Jesu kuba lukhuni lokuba nenshisekelo yekutenda tintfo letinhle kuko konke uyagwedlwa nawe utigwedle kamatima kanti watana naye tonke tintfo tihamba kalula. Amen. Ayinkosi yomsa ayisisite bazalwane kungako Paul noma safa wafa kufa lokuhle waphila impilo leyamenedisa. He lived a satisfactory life and died fulfilled. Wafa enedisekile empilweni. Ngiko nasakhuluma ku 2 Timothy chapter 4 verse 7 kuya 8 uthi ngikulwile kulwa lokuhle ngiuqedzile umsebenzi lebengibekelwe wona manje sengilungele nekwahamba lamhlabeni embili kunyele sengikubukile kuthola umqomelo lo ngesiwo wami ngedwa wethu sonke thina lesisebenze kahle sabaneshisekelo sesemhlabeni but wangatani naye ingeke lempilo ikwenetisi you not be fulfilled empilweni kuyafika isikhathi noma sohamba emhlabeni ungenetiseki kodwa na umati yena wahamba ujabula ikuvulele konke inkosi. Angumkhohlwa lomunye umfundisi wala kithi eSwatini
noma bengasiwa se-alliance. Sasinase sifikile isikhathi sekuthi ahambe lokuhamba wenedisekile uqedzile umsebenzi basinabamfaka lesibhedlela wababida wabatshela iprogram yemngcwabo wakhe wathi ngicela nifune emathende lawa lamakhulu niwahlanganisa bengaka wafika washiya wasuthi ngicela abani ayekulela libandla bani ayekulela bani ayekulela bayani abekuleya wabanika nesuqale nini nomnizo wathi bantu bathi abe banyathela baqanisa uyadlala kanza kana ubuye lenshisekelo abenayo besayicedzile manje abesabuka ngisheya nala ngemuva ushiya uyakha kanti mina nangingadani naye ngikwathi ngasina ngihamba ngishiye ngibhidlitile ufe emva kwami kathi lona enshisekelo yaNkulunkulu uthi ngifisa ukuthi nalokusala emva kwami kusale kuphila inshisekelo yaNkulunkulu ikubeka lapho awufundeli igcina ngawe uthi ngifuna kubona kusale kwendeka njengoba shito asala lamabandla anekuthula kungenamsindo ngoba washiya abanikete kahle wena usala la wenisalela leni ngumuntu lo watanako naye ngumuntu nalosabona ukuthi emalanga asafike ekugcineni engathi Nkosi beyingasita smart yena kuze nathi siphile impilo lenetisekako ekugcineni kwako konke simbone Jesu emaphakatheni Inkosi yemsayibe kunye nathi amen. Akube njalo babe nongcwele nathi ngimzukwana kufika nalelo langa lekugcina sithi silwe kulwa lokuhle lokufeze injongo kwaletha lidumo kuwe awukasibekele kulomhlaba kuletha confusion kepha usibekele ukuthi Nkosi sibe imbewu yalokuhle uthe uma ngabe sithela lithelo letinyenti wena uyathunyiswa lithelo demisebenzi lemihle sifeze leyo njongo losidalele yona wasisinzisela yona kumunye nangamunye wethu babe longcwele kungathi i-direction losiniketa yona ayiye kusonza nje kepha yekufeza injongo yakho ngekwatana nawe bekungaba lihlelo lwethu lamuhla lesithi yes Lord thank you Jesus. Noma Paula beka misdirected kepha kwenela kwatana neNkosi wathola i-direction waba nesmile lesaba ne-connection nesmile sasezulwini kwangathi ngekuphila kwakho bewungaletha smile ezulwini la ukhona kube nekuthula kube nendlala ingabungabuye kumfuna lo nkulunkulu mmelele Jesu la ukhona la uyakhona bafune kumati ngoba nawe sewumati mangabe bekungendeka ukhona longazange sasithatha isinqumo sekwatana neNkosi Jesu thank you Jesus kumbe wake wasithatha walahlekelana naye bekungaba njani lamhla uthi Nkosi vuselela leyo nhliziyo lengake ngaba nayo kumbe lomnye wagcina ka Sunday school wagcina salahleka endleleni lamuhla kungaba langa lekubuyisana uthi Nkosi Jesu mangabe umuntu uyayiletha inguquko kuye alahle tindwa njengemfati weSamaria akhumulete imbadzadza njengaMoses masonzela akube njalo Nkosi nakimi tindwa leti ngesinzako tisale ngihambe ngilula ngekwatana nawe mangabe sinqumo lesimcoke empilweni yakho ngingacela ukukuniketa lithuba uphakamise isandla sakho la ukhona uthi mfundisi ngicela lo umthandazo uthandaze ubhekise ngakimi lilanga lami lekuncuma lilanga lami lekukhetha lilanga lami lekuthi buyisela we bless his name thank you Jesus thank you Lord babe wethu kwethembeka kwakho
ukubonakalisa etitubulaneni ngetitubulwane nangekutsinza inhlitiyo yethu. Mawuthunyiswe Nkosi ngaleyo nhlitiyo levulekele wena, bese Nkosi kuba nesibusiso sakho nekukhanyiseleka indlela yonke. Ngaleto tincumo Nkosi uthunyiswe, wena mqalisi nemphelelisi wekukholwa kwethu. Siyabonga ukuthi kuthula kwakho Baba kuyawusilondoloda labadzala bethu nalabancane. Sisaphuma Nkosi, shine your face upon us. Bless the work of the hands of your children. Guide them in the direction of peace and in the fulfillment of your divine purpose. Egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu. Libandla alithi amen. 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 Singahlala phasi.